Marijana, tu smo kod tvoje biblioteke, a to je ujedno bio i tvoj ured u koroni otkamo si držala nastavu. Da, moja online učionica. Tu imam bijelu ploču, fiksirala bi kameru svog laptopa u ploču i tako da su učenici za vrijeme još prve blokade, prvi dan normalno imali nastavu preko Skype-a u datom vremenu izvođenja. Odlično. I kako je to izgledalo ti dani korone? Je li to zapravo bilo uzbudljivo na neki način? Pa je bilo uzbudljivo, svakako je bila promjena od svakidašnjeg života. Svih nas je prisililo da malo stanemo na loptu, da usporimo. Na jedan način je bilo malo klaustrofobično, a u drugu ruku bilo je malo ovako za duhovno se obnoviti. Sjajno. Imaš li kave? Imam kave. Hoćemo ići na kavu? Ajmo. Ajmo.